کاری روزنامه‌نگاران از خانه در هنگام پاندемия. روزنامه‌نگاری بشیم، خلال رساندن سگ، خلال رساندن گربه و از جمله مشکلات روزنامه‌نگاران در زمان پاندемия میباشد. به خاطر که در زمان پاندемia کرونا ویروس بسیار روزنامه‌نگاران از خانه‌هایشان گزارش میدادند. پس در این برنامه چند نمونه از این کارها به شما پیشنهاد خواهیم کرد. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال لینک کتاب. در کانال ما ابونه شده زنگوله رو پخش نمایید، یک لایک دیگر و رولик رو سر میکنیم. رفتیم. салом дӯстони азиз, ширкати азия маркет ки ба фурӯши дороҳои гиёҳӣ машғул аст ва дороҳои танҳо оригиналро пешкаши шумо мекунанд, имрӯз боз як дорои нав овардам бо номи чудесни миёд. Чудесни миёд ин пастаи аз асал тайёр карда шудааст ва ин барои бақувват кардан ва беҳтар кардани кори узвҳои мардонагӣ бениҳоят муфид аст ва инчунин ин хастагариро бартараф мекунад, яъне одам хача бод ҳис мекунад ва энергияи тоза мебахшад барои марда. Гузашта аз ин паста яъне чудесни миёд ба иммунитети одам бениҳоят фоидаи мусбат дорад. یعنی بقوت میکند که عین زمان به نهایت ایمنیته به ما لازم است در شرایط کووید 19 و گذشته از این چودس میاد رو متخصصان تیپ برای زنان هم توصیه میدن، چون که با عضوهای زنانه نیز تاثیری مثبت میرساند. برای همین چگونه که میگویند عسل برای کسل، خود رو به طرف حفظ نکنید، سلامتی خود رو حفظ کنید و نمره که در اکران میبینید این داروهای طبیعی رو از شرکت آسیا مارکت با نرخ‌های ارزان و دسترس با اسکیت‌های کلان دسترس کنید. نمره در اکران دستافка در مسکو طریق کوریر خودی همان روز و در دیگر شهرهای دوردست روسیه باشد با طریق پشت روان کرده می شود. پوشیدن لباس. این خبرنگار از خانه‌اش در پخش مستقیم صحبت میکرد که همین زمان پدرش از خانه لباسهایش را پوشیده میبرآمد. هنوز لباسهایش را پورا نپوشیده بود که رو برای کامera قرار گرفت. دختر باشد آوازش برآمد. Oh no! Dad, holy crap! Dad, holy crap! مردی بشیم. این زن مشغول صحبت است که از قفا مرد بشیم رسیده آمد. وقتی فهمید خواست گریز زد، اما از سراسیمگی سرش به دیوار برخورد و این وضعیت بدتر شد. نزدیک بود که به زمین یکسان شود. سگ در آغوش روزنامه‌نگار. این روزنامه‌نگار از خانه‌اش صحبت میکرد، اما همین زمان سگش آمد و در آغوش او قرار گرفت. او هم دیگر چی کار میکرد؟ سگش را نوازش کرد و خلاص و به کارش ادامه داد. 48 degrees. Okay, someone's up, someone's awake. Oh, Dougie! He just jumped up on my There we go. Hashtag work at home life, Chris. Nothing you can do about it. Ducky, nothing you can do about it. What are you Oh, look at doing? him. He wants your attention. Oh, Zach. Always. Oh my gosh, Zach, we should all bring our dog. روزنامه‌نگار در تشناب. حاجتخانه این 4 نفر صحبت میکردند، اما در رفت صحبت یکیشان تکمه تشناب رو زیر کرد. یکی دیگر از آنها پرسید که شما در حاجتخانه هستید؟ دیگرش گفت ما در جریان پاندemia قرار داریم. WCB, so there's a couple forms that you're going to need to fill out, and when you do that. Were you just in the bathroom? What are you doing? What are you doing? Were you just in the bathroom? No. What? Deborah, what? We're in the middle of a pandemic, Terry. Wash your... سلام عزیزم. این زن صحبت میکرد. همین زمان شوهرش رسیده آمد و با او گفت سلام عزیزم. زن هم جواب داد که سلام عزیزم. Like what we had yesterday where we had sunshine and temperatures. Oh, hi, honey. روزنامه‌نگاری بشیم. شخص در پیش کامپیوتر نشسته و یک زانویش را بالا گرفته است. این نشان می‌دهد که او لباس ندارد و میلیون‌ها نفر او را می‌بینند. لباسی بالایش باشد با ترتیب، اما شیم ندارد. از استودیو برایش نوشتند که کامera را قطع کند، یعنی نوار را قطع کند. روزنامه‌نگار و سگ. روزنامه‌نگار همزمان هم صحبت کرده ایستاده است و هم به سگش مشغول است و باید او را نوازش کند. In the living room, this is how it's going to be. Got the sidekick, Lola, making her cameo, and we're doing what we can, but it is going to be a beautiful day. Maybe that's why she walked away at the top of the weather forecast. گربه روزنامه‌نگار. این مرد درباره ازدحام نقلیات و قانون‌های نوی رفت و آمد در راه صحبت میکرد، اما گربه‌اش در پشتش شاید بیشتر دقت را جلب کند. This is making changes to ensure the customer and worker safety. Starting today, White House Fruit Farm in Canfield is temporarily closing to walk-in.
пиёлаи суррох. ин зан дар бораи нӯшокӣ шояд ҳам шароб суҳбат мекард, аммо яку якбора қадаҳ шикаст. The half cup of 151. I don't. ин се нафар дар як мавзӯъ суҳбат мекарданд ки яке аз онҳо намоён нест. ҳамин забон овози тугмаи ташноби ҳоҷатхона омад. Сарусема будааст ва фаромӯш кард ки микрофонро хомӯш кунад. Thanks for watching, everyone. All right, and everyone, get ready for the big rain that is on its way. Good night. I'm back. My light died. We'll see you at 11. кӯдак ва модараш. ин рӯзноманигор аз хонаш суҳбат мекард ва кӯдакаш дар бағалаш буд. кӯдак камераро бо пояш зад ва камера ба замин афтод. саҳна баъд аз ин ҷолибтар хоҳад шуд. Mostly sunny skies, so make sure you get outside if you can. It'll help all of our moods. Yes. And it's down, okay? I love it. Hi, Bernie. These are the trials and tribulations of doing your forecast from home. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, дар аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва ширкати 1x ба шумо имконияти беҳтаринро фаворо меорад ки шумо дар ин бозиҳо мисол пул монда бурд кунед. ва ссилкае ки дар комментария ман аввалин комментарие ки закрепит кардагием, дар ҳамонҷа ссилкааш мондагиаш шумо метавонед дароен регистратсия кунед, промокоди некара истифода баред, ба шумо 5000 рубл бонус метиҳам ва ина шумо метавонед дар депозити аввал истифода баред ва бурд кунед. 6 фут. ин рӯзноманигор мехост метрро бо андозаи 6 фут бикашад, аммо ҳангоми кашидан наздик буд ки камераро афтонад. So just how far is 6 feet? Let's see. рӯзноманигор ва гурба. марде дар бораи обу ҳаво гузориш медод. ӯ гурбаашро дар бағалаш гирифту гуфт: кор аз хона хуб аст ки ҳама сарҷаманд. I think there are some benefits to working from home. As much as I'd like to be back there with everybody, Betty here, this is the Lyons household cat, seems to be enamored of all the lights out here. She's shedding. оҳанги Алекса. ин зан дар бораи чизе суҳбат кардан мехост, аммо оҳанги писараш Алекса ба суҳбати ӯ халал расонд. Morning. I want to show you a live look here. This is Concord Road, 31 at I-65. Gonna go ahead and apologize. My Alexa is going off. Alexa, off. You know, just what you get for working from home. муаллима. ин муаллима дар бораи дарсҳои онлайнии худ суҳбат мекард, аммо дар байни суҳбаташон нохост сагаш садо бароварду халос. Is to just cut myself a little bit of break. There's not a lot of traditional learning going on in that classroom, but that's not to say that my kids aren't learning valuable lessons. We've been having fun doing. сӯхтани мӯй. ин зан як барномае дошт, аммо вақте ки мехост шамъро хомӯш кунад, нохост мӯяш оташ гирифт. халал расондани гурба. ин мард аз хонааш суҳбат мекард. ҳамин замон гурбааш ба ӯ наздик омад ва диққаташро парешон сохт. дар натиҷа аз студия ҳам гуфтанд ки кор аз хона ҳамин хел мешавад. Over 600,000 people applied yesterday, and that's, of course, only 1/4 of the total amount of people. And you just met Lulu. I'm sorry, but I have to say, Glenn, that is fabulous. This is maybe the first cat sighting in all of the home offices across CTV. So. Okay. халал расондани саг. ин зан кӯшиш мекард ки суҳбат кунад, аммо сагаш халал мерасонд, то ин ки духтараш омаду сагро бурд. People were spraying it on mosquitoes everywhere. That's my dog. And it was moving into the water and into the air, and it was can we start over? I'm sorry. Sure. Yes. Can I let my dog out? The dog really threw you. Upstairs. Yeah, no, it's fine. That's May. This is real life here, Liz. Where'd he go? I'm sorry. No, don't be sorry. мард ва садои хирсак. ин мард дар бораи чизе суҳбат мекард, шояд дар бораи хирсакҳо буд, аммо садои яке аз хирсакҳо монеи суҳбати ӯ шуд. You be quiet. Hey, stop it. Triumph keeps talking. Damn bear. Stop it. Hey.
I'm gonna fire you. 3, 2. God! This freaking elephant! зан ва саг. ин зан мехост ки суҳбаташро шурӯъ кунад, аммо сагаш намемонд. бори дигар хост шурӯъ кунад, вале ин дафъа ҳам сагаш халал расонд. For years, you've welcomed us into your home, and now we're welcoming you into ours. Griffey. No. You, the information. Griffey. Dude. Grab your toy and go sit down. Nailed it. One more time. For years, you've welcomed us into... Oh. хомӯш кардани балангӯяк. ин зан ки меҳмон буд ва бояд суҳбат мекард. балангӯякашро беовоз кард ва ровӣ чанд бор ба ӯ субҳхайр гуфт, аммо ӯ нашунид. Is the social and emotional program instructor for that program, Hannah Hotchkiss, with information about all of these classes. Good morning, Hannah. Hannah, can you hear us? Good morning. We'll try one more time. Hannah, good morning. Thank you for joining us. Hannah? Hi. Hey, how are you doing? It looks like we were having a little bit of an audio issue there. How are you this morning? Good. Can you hear me? бозии зан бо гурбааш. гурба ба зонуи ин рӯзноманигор нишаста монеъи суҳбати ӯ мешуд. зан ҳам ба гурба машғул шуда барномаро фаромӯш кард. You're killing time for me. I gotta get this done. Is this what you wanted? Fireside chats with Butch and Amanda. Kitten. I gotta do this real fast. Oh, okay. Now we're sitting. Really? Oh, okay. I'll try it one more time. Tell me about it. What should I do better? Anything else? халал расондани кӯдакон омада аз модарашон телефон хостанд то бо падарашон суҳбат кунанд. модарашон чанд бор кӯшиш кард ки суҳбат кунад, аммо кӯдакон ғалоғуло карда иҷоза надоданд ки ӯ суҳбат кунад. зан ҳам хеле асабӣ шуд. Thanks, Connor. Mommy's trying to do a little bit of work. Can you let me finish my work? I gotta record something real quick, okay? No, he's on the phone. Just give me 5, okay? I know, I need 5. He is on a call, okay? дар ҳамин ҷо тамошобинони гиромии видеоролики имрӯзаи мо ба охир расид. то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.